Wis nafsu tukang kemerane no. Production SKNKS. Kang Darman, Mama Putri, ayo Mama Putri. Mama Putri sing paling ayu dewek. Kang Ika Taluman yang punya MKS Production masih. Kula nginteni balik sing luar negeri, ngupahe janji sehidup semati, tenang apa sekian ingkari. Ayo Mama Putri, Mama Putri, Mama Putri. Ibarat debu imet manis sebae Mama Putri. Dibuang apa sih Mama Putri? Mama Putri. Mama Putri sayang no. Luar biasa. Di kamera Mama Putri. Mama Putri. Mama Putri sing ayu Iya. dewe. Sing ayu dewe.